Кайырлы сәжелер, Юа Қырым телеканалында хаберлер жаңлыйында студияда Эльвина Халилова Чалышаве. Бүгін мен сізлеріні бойлы хаберлерден таныш етем. Қырымда Рифат Чубаровның давасы бойынша махкеме. Вони там наформували аж 41 фонд в цій справі. Ишғал етілген Ахмеджетте арби парадқа азырлықлар. Дорогие ветераны и гости нашего города. Тайган сафари паркында қаплан балалары доғды. Моя красивая девочка хорошая. Ишғал етілген Қырымда 5 яңы коронавирус қастасы қайдетілді. Учақ Ахмеджетте екісі де кефеді. Буақта ишғалжы Роспотребнадзор башының муавины Дмитрий Крутиков айтып берді. Ишғал етілген Ақярда бір кіші қасталанды. Умумен шәрде 207 коронавирус қастасы қайдетілді. Қырымда есе бұл сайы 613. Два случая – это Феодосия, которые были обследованы при лабораторном скрининге здоровых лиц. 3 случая город Симферополь, из которых 2 обратились за медицинской помощью. И 3-й случай города Симферополя тоже при лабораторном скрининге здоровых лиц был выявлен положительный COVID-19. Украинада сонки күн içinde ең çok коронавирус хастасы Львив, Ривне ve Волынь vilayetlerinde kaydedildi. Bu haqda Ukraina Sağlık Saqlaf Naziri Maksim Stepanov haber etdi. O meseleni araştırmak için iş ziyaretinin Lviv vilayetine ketdi. Umumen memlekette sonki gün içinde 681 koronavirus hastası tasdiqlandı. Pandemiya başından Ukrainada 37.241 hasta kaydedildi. Останній тиждень ми спостерігаємо великий зріст такої захворюваності саме в Львівській області. Сьогодні знову в нас 200 захворюваних саме на Львівщині. Кількість загальна в Львівській області підтверджених випадків 3980 за весь час пандемії. Це дуже велика кількість. Рифат Чубаровның давасы бойынша махкемеджі давадан кері чекілді. Ишғал етілген Ахмеджетте Милли Меджлис рейсінің давасы бойынша бірінші махкеме отырышуы кечті. Отырышуы башланмадан әвел баш махкемеджі Сергей Погребняк іштен чекілгеніні әлян етті. Бұны әвел Ахтемчи Гозге қаршы давада махкемеджі оларақ иштирак еткенінен аңлатты, деп білдірді адвокат Николай Полозов. Я явился сегодня в судебное заседание в Верховный суд, который провел предварительное слушание без моего участия, адвоката по соглашению, абсолютно по-тихому. Они надеялись, что смогут провести этот суд без защитника по соглашению, а только с назначенным защитником. Председательствующий судья Погребняк заявил самоотвод на том основании, что ранее он в качестве судьи второй инстанции рассматривал жалобы по делу Ахтема Чийгоза, а также определял подсудность по делу Мустафы Дидерменджи, Али Асанова и других. Вони там наформували аж 41 фонд в цій справі. Вони окупанти, звинувачують мене по 2 статтях. Перше, це те, що я є організатором масових заворушень, які привели до наслідків тяжких. І друге, те, що мої дії уявляють собою загрозу територіальної цілісності Російської Федерації. Їхнє завдання якомога скоріше провести судове засідання, винести вирок і потім цим вироком розмахувати на всіх міжнародних майданчиках і говорити про мене як про терориста, який вже доведений їхнім судом. Це є незаконний суд, це судилище. Воно є своїм існуванням незаконне, бо окупаційний суд. Але нашою метою є просто витягнути їх на світло міжнародних правових інституцій.
Ишгалжи ФСБ тақиқатчылары Хизбут Тахрир давасының қарасу базар группасына әң аз 5 кіші кіргенін идея етті. Бұл ақта махкеме отырышуында сұрғыланған Ишгалжи тақиқатчы Александр Липиев айтып берді. О Омеровларының евінден гизли аудио yazılarını діңлеген. Имайе тарафының суаллеріне жевап бергенде есе о ФСБ хадимы яне жевап беріп оламады. Сотрудник сегодня пояснил, что он получил оперативным путем информацию, что НВР-ага имеет отношение к организации Хизбут Тахрир. После этого он провел ряд ОРМ с помощью представителей сотрудников ФСБ, технических служб, задокументировал 3 собрания, передал их специалистам, которые провели исследования и пришли к выводу, что в словах этих лиц имеются признаки причастности данных лиц к организации Хизбут Тахрир. Все вопросы защиты оперативный сотрудник ответил словом «нет». Но это вопрос. Подготовили ли кого-либо к теракту? Нет. Вербовали? Нет. Обучали? Нет. То есть все вопросы ключевые, которые были заданы защитой в этом направлении, оперативный сотрудник отвечал отрицательно. 2019 сенесі үйінің онында ишғал етілген Қырымның Қарасу базар районында 3 Қырым татар тұтылған еді. Бұл Айдар Джапаров, Энвер Вериза Омеровлар. Бұндан сон Хизбут Тахрир давасының Қарасу базар группасы шекелленді. Энвер Омеровны Ростов-на-Дону шәріне бірінші Ахмеджит Хизбут Тахрир давасы мабусы Киева Рустем Исмаиловның махкеме отырышына кеткенде yolda тұтқан еділер. Омеровның евінде кечірілген тынтувден сон оғлу Ризада тевқыф етілді. Русия ишғал етілген Қырымда инсанларға басқы көстермекні тоқтатмалы деп қайдетті Америка Бірлескен Девлетлерінің девлет кәтібі Майк Помпео. Білдірме Девлет департаментінің ресми Facebook сайфасында яйынланды. Русия ишғалге қаршы олғанларға басқыны тоқтатып, адалетсіз махкум етілген украинлерні азат етмек ве Украинаға Қырым üzerinde контрольны тоқтатмақ ве кері қайтармақ керек. Қырым Украинадыр деп қайдетті Помпео. 4 кіші зарар көрді, 2 еркек ве 2 қадын. Ишғал етілген Керичте яқыт қою станциясында машина патлады. Бұл ақта Керич FM сайтында қабер етіле. Ажеле ярдым адамлары янықларнен қастаханеге алып кетті. Вақианы өз көзінен көргенлерінің айтқанларына көре, машина айдавыжы оны ерінден көчірген сон янып башлаған. Патлав да олмаздан евел станцияда газның қоқысы дуйлайды деп қайдетілем. БТР, Град ве тайфунлар ишғал етілген ярымаданың соқақларында 70-тен зиядде арби техника. Енді 3 күнден берлі Қырымда парадқа азырлықлар кече. Ахмеджетнің соқақлары бойынша биңден зиядде арбиға димқұрне. Айнысы Керичтеді. Машиналарнен бригадалар командаларыны ве арбилер сыраларыны шәрінің баш мейданын айдыман етті. Иштиракчылерінің епісі маскасы седі. Арби юріштен ғайры я ава шоу япылажақ олалар. Тек Ақярда арбилер маскалар киіп идман етті. Сержелер есе аксине маскасыз. Сжигали пол земли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Ворогам права. Русия Қарадеңіз флотының аджеле қызметі аскерлері ишғал етілген Қырымда талимлер кечірді. Буақта Вести Крым хабер етмекте. Русияның аскерлері хафиф сила ве гранаталарнен оғрашты. Бұндан ғайры шартлы душманны жоқ етмегеде огренділер. Дергаем кольцо, не разжимая чек. И наносим удар. Джамала экінжі оғыл доғырды. Бұл хабернен ержі ве Ақайы Сейд Бекер Сулейманов ичтимai ағларда пайлашты. Оғланның адыны Селим Герай қойдылар. 2 ел әвелсі оларның бірінші оғлы Эмир Рахман доған еді. Шымды де екінші баласы пейда олды. Ишғал етілген ярымададaki Тайган Арсланлар паркының қапланлары көздеріні açты. Бұақта матбуат кәтібі Татьяна
Алексагина білдірді. Күчік қапланлар апрелінің 20-де доғды. Чоқ вақыт девамында олар адам көрмеді. Шының үшін аналары сіңірленіп башлады, амма балаларыны видеоға шығармаға изін берділер. Какой Халюся. Все остальные возле нее. А один близко ко мне подошел, и мама уже нервничает. Такие малышарки, Халюсин, Халюсин, Халюсин. Глазки открыли уже. Бұнен мен сағылықлашам Facebook сайфемізге қошылыңыз, ве бұзыле олыңыз көрішкенде.